بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ياسين Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Hikmetlik Kur'an bilen kısem ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şek şübhisiz ki sen peygamberlerdin sen. على صراط مستقيم. Doğru yoldu sen. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Kur'an atı boğulları agahlandırılmagan, yani ulağa peygamber kelmegen, gafil qalgan bir kavmni agahlandırışın üçün mutlaq, galip, en mihriban Allah tarafından nazil kılıngandır. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ulanın köpçülikige azap doğrusudaki hüküm hakikaten tegişlik oldu. Şunun için ula iman etmeydi. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Biz hakikaten ulanın boyunlarına, ineklergiçe takaklarını takıdık. Şunun için ula başlarını igelmeydi. Yani ula imanğa boysunmaydı ve imanğa baş egmeydi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ulanın aldıda bir tosuk, keynide bir tosuk kıldık. Ulanın közlerini perdeledik. Şunun için ula imanın yolları tosulup ketkenliki üçün hiç nersini körelmeydi. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ulanı agahlandıram sen, agahlandırmam sen, ulağa bir okşaş, iman etmeydi. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sen fakat Kur'an'a egeşken, merhametlik Allah'ını kövmeytirip korkan kişini agahlandıralaysan. Yani agahlandırışının paydası buludu. Onunla Allah'ın onun günahlarını mağfiret kılıdığanlığı ve esil savab, yani cennet ata kılıdığanlığı bilen hoş haber begin. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Şüphesiz ki biz ölüklerini terildirmiz. Ulanın dünyada kıygan yaxşı yaman emellerini ve işlerini hatırlap koymuz. Hemme şeyini roşen defterde, yani levh-i mahfuzda toluk hatırlap koyganmız. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ulağa, yani kuffarlağa, şehir, yani Antakiya ahalisini misal kılıp keltirgin. Öz vaqtida ulağa peygamberler kelgan idi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Aynı zamanda ulağa iki peygamber evettik. Ula o iki peygamberini inkar kıldı. Üçüncü peygamberini evetiş bilen ulağa yardım kıldık. Peygamberler ulağa biz hakikaten Allah'ın silege, yani sileni hidayet kılışka evetilgen elçilerimiz dedi. قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ula sizlar faqat bizga o'xshash inson. Rahman Taala hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar dedi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Elçiler, Rabbimiz bilidiki biz şek şübhisiz sizlarga avatilgan elçilermiz. وما علينا إلا البلاغ المبين. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliğ qilishdir dedi. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ula elçilerge biz sizlerden şumpal aldık. Eğer sizler davetinglarni to'xtatmasanlar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiramiz va bizdan qattiq jazoimizga uchraysizlar dedi. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Elçiler küfrünla sebebinden şumluqınla özünla bilen billidir. Sizlarga va'z nasihat qilinsa shumpal olamsizlar? Hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga shirik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Şəhərinin yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najjar yugurib kelib aytdi. Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Men nemishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. men Allah'tan gayrini ilah qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga birer ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani deb qila olmaydi hamda meni qutqiza olmaydi. إني إذا لفي ضلال مبين. Agar undaq bo'lsa, ya'ni Allohdan gayrini ilah qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan op-ochiq gumrohlikda bo'laman. إني آمنت بربكم فاسمعون. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Rabbinglarga iymon etdim. İymonimga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Qavmi uni o'ldirib etgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U Kaşki qavmim Rabbimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
جند من السماء وما كنا منزلين. Onundan keyin onun kavmini cezalaş için asmandan koşun, yani periştiler düşürmedik. Her kavmini halak kılış için periştilerini düşürüvergücü bulmadık. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Fakat bir avaz bilenla nagahan ula ketip kaldı. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Allah'ın ayetlerini inkar kıyıcı bendilerge əfsus ki, ulağa birer peygamber kesila onu meskır kılıştı. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ula, yani Mekke ahalisi, uladın ilgiri ötken nurgun ümmetlerini halak kıyganlıkımızını bilmemdi. Ula, bulanın yeniga, yani dünyaga ebedi kaytmaydı. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ulanın hemmesi kıyamet günü hesap veriş için huzurumuzga hazır kılındı. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Ölük, yani kurgak zeminni yağmur bilen terildirip, onundan ula yeydigan açlıkını östürgenlikimiz, ulağa Allah'ın kudreti kemalisini köstedigan alamettir. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Biz zeminde nurgunluğun hormu bağlarını, üzüm bağlarını berpa kıldık. Şu zeminde bulaklarını yıktık. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ula onun, yani bağlarının meyvesini yesin. Bu meyvelerini ulanın kolları yaratkan emez. Ula Allah'ın nimetlerine şükür kılmamdı. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah bütün ayıp noksanlardan paktır. O bütün şeylerini cüp yarattı. Ziminden ünüp çıkıdığan neslenin, ulanın özlerinin ve ula bilmeydiğin nesile, yani acayip mahlukatının hemmesinin cüptüba. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Ulağa Allah'ın kudretini gösteren bir alamet keçiden ibaret ki, onundan kündüzünü ayırıp itimizde, yani kündüzünün nurunu yok kılıp itimizde, ula nagahan karangudu kalıdı. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Gün belgilengen cayı karab seyir kılıdı. Bu mutlak, galip, hemmini bilgici Allah'ın aldığını ala belgilegen işidir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Ayga seyir kılıdığan menzillerini belgilidik. O ahırkı menzilge yetip bağanda, horumunun kurup qalğan şehiğe okşeş bulup kalıdı. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Günün ayğı yetibilişi, yani ikisinin cem bulup gelişi, keçinin kündüzden eşip gitişi, yani vakt tükenmezden kündüzün ornunu elişi mümkün emas.
her biri pelekte üzüp durdu. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون Ulağa bizning kamol qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam bergichimi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchimi bo'lmaydi. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qiladiganligimiz uchun ular qutuldirildi. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Rabbining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsila, ular buningdan yuz o'riydi. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadaqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mu'minlarga masxara qilish yuzidan, agar Alloh xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isrofil alayhissalomning birinchi qitimliq chaqan surinila kutdi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda u ovoz ularni halok qildi. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون Sur chelingan aman ular qabrlardan chiqib Rabbi tarafga yugurdi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Ular voy eset, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Farishtalar ya mu'minlar uninga javoban Rahman Taalaning va'da qilgani mushkun payg'ambarlar rost aytgan deydi. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. O günde hiç bir insanga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Şübhisizki o günde cennet ehlileri nimet içidedir. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Ula ve ulanın cübdeleri cennetlerinin sahilleri aslında taxtlarga yülengen halda turdu. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Ula üçün cennette türlük meyveler var. Ula üçün cennette ulanın köngli takan nesile buludu. سلام قولا من رب رحيم. En mihriban Rabbi terbinden ulağa salam deyildi. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Günahkarlığa, ey günahkarlar, bugün bir tarafka ayrılınlar deyildi. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Sizlarga peygamberlerim arqılıq, ey Adem balları, şeytanğa çoqunmanglar. O hakikaten sizlarga aşkarı düşmendir. Mağıl ibadet kılınla bu doğru yoldur deb tavsiye kılmadın mı? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Şübhisiz ki şeytan sizlerden nurgun kişilerini azdırdı. Bunu düşünmem sizler. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sizlerge vədə qılınğan cehennem manı şu. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Sizler dünyadaki çeğinlarda kafir boğanlıqınlar üçün cehennemge kirinlar. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Şu günde ulanın iğizlerini peçetli bitimiz. Ulanın kılmışlarını kolları bizge sözlep beridi. Putları guvahlık beridi. Yani her aza onundan sadır boğan işini sözlep beridi. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Eğer biz halısak, ulanın közlerini elbette yok kılıp etettik. Andın ula yol menişki aldıraydı. Lekin ula kandak mı körelisin? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Eğer biz halısak, ulanı öylerdila suretini mübeddel, yani maymun, çoşka ya taş kılıp etettik. Şunun bilen ula aldığımı manalmaydı, arkığımı kaydalmaydı. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Biz ömrünü uzun kılgan Adem'nin tenini acizli bitimiz. Yani yaşlık, karanlık vaktidikinden acizlaydı, keriydi. Ula bunu düşünmemdi. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Onunla yani peygamberge biz şiir talim vermedik.
Onunğa şiir münasip mi emas. O fakat teriklerini agahlandırış, kafirlarga azapның tegişlik ekenligini bildiriş üçün nazil bolgan vazi nasihatdir ve roşan Kur'andır. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Ula bilmemdi ki, ula üçün hayvanlarını kolumuz bilen yarattık. Ula hayvanlarını başkurup durguçladır. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Hayvanlarını ulağı boysundurup verdik. Ula o hayvanlarının bazısını minidu, bazısını yeydu. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Ula şu hayvanlardan faydalanıdı ve sütlerini içidu. Ula Rabbinin bu nimetlerine şükür kılmamdı. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ Ula yardımki erişini ümit kılıp Allah'ını koyup başka ma'budlarını ilah kılıp aldı. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ O ma'budlar ulağı yardım verelmeydi. Bula şu ma'budlar üçün yani ulağının hizmeti üçün hazırlanan koşundur. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula yani müşriklarının sözü yani seni inkar kıyganlığı seni gamkin kılmasın. Biz hakikaten ulanın dillerdikini ve aşkar kıygan söz ve hareketlerini bilip durumuz. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ İnsan bilmemdi ki biz hakikaten onu abi menidin yarattık. Hem de o Rabbige aşkara husumetçi bulup kaldı. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ O bizge insanın kayıt terilişini yirak sanap, çirigen söneklerini misal kılıp kösetti. Özünün yaratılganlıkını bolsa untudu. O çirip ketken söneklerini kim terildireleydi dedi. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Eytkin ki onu en deslepti yaratkan zat terildirdi. O her bir mahlukni bilgiçidir. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ Allah sile üçün yeşil derekten ot payda kıldı. Sile onun bilen ot yaksıla. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Asmanlarını ve ziminni yaratkan zat ulanın okuşunu yaratışka kadir emez mi? O bununla kadir. Allah mahir yaratkıcıdır. Hemmini bilgiçidir. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Allah birer şeyini yaratışını irade kıysa onunla vücut kel deydi de o vücut kelidir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah paktır ki her bir nersinin iyilik hukuki onun kolududur. Ölgendin kin onun dergahıga kaytırlıslar.